In a remote village in eastern Congo, women were raped and men were killed by marauding armed militiamen. This while United Nations troops were just up the road. This is not the first time UN peacekeeping forces have been in countries where civilians were being killed. 1994, the Rwanda genocide. 1995, the massacre of Muslims in Srebrenica, Bosnia. And the ongoing killing of innocents in the Darfur region of Sudan. If UN troops were in these countries at the time of these atrocities, why didn't they do something? And Srebrenica was actually designated a UN safe haven when Bosnian Serb militiamen killed thousands of innocent Muslim men and boys in 1995. The Bosnian-Herzegovinian forces have little faith in the UN troops. We can't wait forever like this. We don't think the UN's plans can succeed. Frankly, we're disappointed with them. They should have put a stop to this. And if it's not possible, the people should have been told the UN can't do it. After a few hours, the UN forces have had enough and pull out. Based on a true story, The Whistleblower is a heavy political thriller involving human trafficking. Starring Academy Award winner Rachel Weisz, the film depicts the efforts of Kathy Bolkovac, a Nebraska police officer who takes a job as a peacekeeper with the UN in post-war Bosnia, only to stumble upon a dangerous reality rife with diplomatic corruption. Most disturbing, Bolkovac discovers that teenage girls are being lured to bars and brothels for sex, while the UN and its security contractors, sworn to protect the people, are directly involved. While the style and pacing of the film may be similar to others in the thriller genre, what distinguishes The Whistleblower is its unflinching realism. Here, graphic violence serves a purpose as a courageous woman risks her life to expose inhumane acts against women, all the while confronting a system devoid of ethics and accountability. Powerful and purposeful, The Whistleblower is shocking for the sake of a higher truth. There's been reports that you have information about General Mackenzie from the UN forces. Is that true that you have some information about his activities? Bilo je izvještaja da si ti imao neke podatke o Mackenziju, da si ti znao nešto o njegovim kretanjima i o tome šta je odradio. To je istina? Vidio sam ga u ranu u Sonjaku noć, kad je došao svojim terom i 3 vojnika. Zatrali izdao 4 devojke i sve transportio još. Yes, I saw him coming to the prison. Sorry, I saw him coming to women prison in Bogošća, Sonja, with his APC and 3 soldiers. I saw them taking 4 women and leaving with them. Did they leave the complex in the APC? Jesu li izašli iz Sonje, iz restorana, iz kruga tog zatvora u transporteru sa ženama? On je došao Miro Vuković. Mackenzie i Miro Vuković izostali 4 djevojke. On je predao im vojnicima. Uveli poter, kasnije on sjeo i otišao. Yes, Mackenzie and Miro Vuković took women out of the prison, put them in an APC, then Mackenzie got into the APC himself and they left. Do you know what happened after that with General Mackenzie and the women? Znaš li šta se poslije toga desilo sa Mackenzie i sa tim ženama? Ne znam. I don't know. Sam znam da su dolazili za 12 sati noći tu se petali djenja. Vježbali Mackenzie. Haški tribunal definitivno je izgubio kredibilitet.
Nakon najave da bi Karadžić i Mladić mogli izbjeći ruku pravde zbog zatvaranja tribunala i niza sumnjivih presuda, žene žrtve rata, uglavnom žrtve silovanja, okrivile su tužiteljicu Del Ponte da namjerno ne želi da haški optuženik Milan Lukić odgovara za zločine silovanja u Višegradu. Iz Haga kažu da nisu imali svjedoke. Silovane žene javno govore, ali niko ne želi da ih čuje. NK se ne sjeća koliko je dana provela u Vilinoj Vlasi, ali se sjeća djevojke Jasmine koja je nakon zlostavljanja i niza silovanja pred njenim očima, kako kaže, istrčala kroz zatvorena staklena vrata i bacila se sa drugog sprata. Priča da je bila zatočena u sobi sa 4 druge žene. Samo ona je preživjela. Nismo pričale, samo smo prazno gledali jedna u drugu, onako lude, izgubljene, izbezumljene. Ruke su nam bile svezane i samo su ih odvezivali kada su nas silovali. Odvodili su nas iz sobe u bilo koje doba i radili sve što su htjeli. Strašne stvari su nam radili, priča NK. Zašto sam davala izjave? Kome sam davala izjave? Zašto da idem? Ja pričam jučer sa tribunalom, znate šta mi kažu? I možete na suđenju reći sve što ste preživjeli. Neću doći u optužnici, nema za silovanje. Ja neću pričati ni za onu žalosno što sam vidjela. I klanja, i ubijanje. Što bi trebala da kažem. Ali ako ne mogu ispričati tom sudu, tribunalu, šta je nadamnom uradio, koja je svrha mog odlaska? On je samo rekao, on je vidio kad je mene silovo Lukić u dvorištu. Sinu, vidio je, on je, kad je vidio, sletio je, strčuo, ako šumerac bio, piškuć. I on je samo rekao, prije toga me pitao, koji je najoštriji nož, ne znajući, da će mom djetu ispod vrata ići. Ja kažem ovaj, dobro, kao on je njega uzeo i istjerao me u avlu iz kuće. Moj sinu tu me silovo. Sin je izašao iz šumerka i dotrčao i rekao, nemojte mi mamu dirat, ojka je vamo Turčine, i zavratio mi je glavu. On je samo rekao, mama, molim te, vidjela sam mu krklja.